murakaza neza kuri channel yacu Green Line TV, tubagezaho amakuru yose agezweho, imiziki n'imyidagaduro, ubuzima, ibivuga iwacu ndetse no kwisi. Kanda subscribe ukomeze ubona amakuru mashya. Impamvu nyamukuru abagabo ari bo bicwa na coronavirus cyane kurusha abagore. Ubushakashatsi bwakozwe n'abaganga i Mumbai mu Buhinde bwagaragaje ibikorwa bimwe na bimwe bituma abagabo bibasirwa cyangwa se bicwa cyane na coronavirus ugereranyije n'abagore. Ibi bikorwa cyangwa se imyitwarire harimo kunywa ibisindisha, kunywa itabi cyangwa se isigara. Ubushakashatsi nanone bwakorewe ku bantu abarwayi 68 ba COVID-19, abagabo n'abagore bayikize. Ubwo bushakashatsi rero bwasanze abagabo ari bo bicwa cyane n'iyi ndwara COVID-19. Dr. Jinti na Dr. Aditi basanze ko abagabo ari bo bapfa cyane bibasiwe n'iki cyago COVID-19. Ubwo bushakashatsi bwari bwibanze ku bagabo n'abagore. Barebye basanga mu dusabo tw'intangangabo arizo bita testicule mu gifaransa, basanga utu dusabo tw'intangangabo tubika cyane igihe kirekire iyi coronavirus, bigatuma abagabo bibasirwa cyane rero kurusha abagore. Wakongeraho nuko abagabo basanzwe bikundira gatama ndetse no kunywa itabi bikaba karusho. Umugore basanze impuzandengo ye akira ku minsi 4 gusa atangiye kwitabwaho n'abaganga. Umugabo we bimutwara iminsi 6 kugira ngo abashe gukira.